Nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake raki. Andu tali tawali mundu warra na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio Fijuan. Bula nalango peni watu tiga watu lomba andu tali tangana warra na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Isambulu binaka, se kuengo na pakale leka ni nonde tukutuku na mbongi ndai. Era sama ilenga etolu na leunu vanua, ena buku ni mate na dengue fever, ena amba kiongo. Kandono ndolu bana nrau vitu sambulu kandono na kisi, esa dingo mirotiko na ngaunongo. Wakareta ko Dr. Maikama na ndoni wasala ni mate vetaubi, ni sa tumbu na wili kina lima na nrau lima sambulu kawalu, na kisi ena loma ngani runa madhawa. Tukuna Dr. Kama ni vitu na nrau tolu sambulu kaono, na kisi mai na wasiwasi ya loma. Lima na rau lima sambulu tolu na kisi e tauri rawa mai na moira. Kei na ndona rau walu sambulu rua na kisi mai na waliku. Rau tani dhiwa sambulu dhiwa na pasende na leo ni bonua. Katawira na mationgo era sandiki viongo wakabunuwai. E rua na ripote e sandiki apatiko e na ngaunongo na matambosi ni faikek e na non rua la sutaka e rua na leo ni bonua. Ni rau dhakadhaka e na bali bola ni beintingi. Waritaka na supervisor ni bendingi Muhammad Sanim ni rongole tiko na ruongo e na bei vale e na kena songo ni netukutuke so membale tira na bei bubale ongo roba tiko na ilaongo na daga kongo mena buli kuni nonto nua waritaka Sanim ni siang ni daga e na kena lakobi na bei vale na bali bolo ni bendingi ka siang ni ndonu menda soli ba rawa na nonde tukutuku maroroi. Niyo tinikena pa rauta ibina na sot ni Super Rugby e na nonto bonua e na bagsauti e rausa tutale na time rua e na bugni sota e na bakiongo i na non rongole mai na timi e rua e na nonto bonua e to soeda kana beka rawati e na matambosi ni sarbonua e rambo bakila telangana kambani ni ngabuka na kena mai boedo rongo nangito ia bakatore de kite telangana kilani ngito e biti katumbu telangana mbula boilabo ni nonto bonua. Kina gitu, esa tegi bu merang oleani na leno bonua, mer lagi bolia na non ratikite, ena non rauna sota, tiko na Chiefs kei na Crusaders, ena borombu kongo, ena sota ni Super Rugby. E kaya ni welis lesi ni bolitekni tikite, Matthew Devi, nisa ngai totolo sartiko na kena bolitaki, di nangani ang berember toka na ngauna, ese ngai boliteki kina. Ia rauna sota na timi ni Chiefs kei na Crusaders, ni bo e Rosa lugar 5 meniti me wol na kaloko e nambungi ni warombuka ongo e narara na ANZ Stadium e suva. Mai dhavekiri na wale leka ni nonde tukutuku na kene kuri e rauna na seman stay sene na Radio Fiji 1 ke nambula FM. Ni weding vinaka. Bula benak na vang butir tavambi ongon ni matina sawan ni malita sir o chugo na jento tali tak na voronga na Bula FM na bondo en sir Na dango ang sentina yo lapu mana korong burlemu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na yawan na isala bilaw. Bula FM na bondo en serre. Na dango pinesiwa bo ngano ni bukitele bondo tali takawali na voronga na Bula FM go singa toka. Bula FM na bondo en serre. Bula FM number 2 en seri.